Kwakta village sijaraga tariba gothol ko sida koina myama haki koi exercise ko dui yam mai keino da wa khatan ko ka de war suwar khang jaraga tum koi sa dilami du thi da pa wai thi bu le pe sadasni maru ba pe totam da guys kasidi Kwakta da pantok pa awareness program sa ni yaw sa basi Andir suwar ma kadu isai hau ga dinga sin han da zaba hozik togi masjid togi Allah ilahu jaita hai so that let me recall some words from the Quran da haiba zakata jari haiba wahiya mutabro let me repeat again zakara jariya Quran yaw ne Zakaria hai pagira di nisu word di ena loiba Zakaria Zaria la kari hai ru bro Quran pa satra satri yaw to bro ab ta hai ro adu mini ka Zaria hai ne wa ai niyam di ko ai sai lai jaba shato bai tare me anda ai de hanthaba sing daga ko sing dai bai gi ai dai jam sing dukra shato immunity shato bai tare ai ingradi da ki ko tangne khang mane benefit even after death kari umbai na phaba thabak tor mase sira phauda kana ba hai bane the exact Arabic to the puthoragadi adu di kari oini Kwakta si sama si sapu na bathaw ay academic ki maru be ama chong da pusilaro ko ta ta na ya number chung na pangre no jawara mani ai na pani se kari no har ka da kalam malam da mama kungang ama town si ma support kani samaj ma support pa je kana ma khara leitai karam group ya ahan ni oi ra ba sidoram ne kuidram ne mangda tingi do ba sarga da sakki do ba do still siram dai worsu makoida kana raro ya ba khang u pami ba tha ba u pami da hora ga sar mahi su sa ba phangro de ba u du ya laga sinam su phangro draba halla man singna ngasi ai no u thari ba si masigi mahi su sa raro ya ba khangna tungi miro di damakta tharma sat ba ngamba adumba halla man singne ba society adu ne suffer pele say Europe haire developed country America haire adu mi me am do laiba mi me am do adu gumba laiba do suffer laiba adu ne nga saki Quran yaw do Zakaria Zaria hai do benefit even after death ma bo salo duri natra sai do no ai sai do mi me am mi delame no yi town committee ho do pudi moi sala mani koi me am thadok tuna moi ne same sar ma de si pham phang se adu natra that's what the Quran says aduna kasai ora ai sai binitara kun ngan khata tum ba maning da haipet chat ba ga da christian is chat pa chinaw mayam su re ba nang na ba dai dro maning da lai bu si so Quran da so ku maram sa da u yan ma si ya de ba Prophet Muhammad is man hairamde maram sa da u yan ba kang mu sing du they should be sent to the hellfire Quran hako ho yaw do bremo yaw ne madu ning sing se bu na ho at the same time Bible the Old Testament they are mani Christian chapter maru pang sina sen is haidos my hairamde chapter number 40 verse number 8 is my hairamde all places grass ai ko ye sadong kulum se asang ma lapi ri hor pare hor ta brana sa ko ni sa su sadu kari sai napi mala masik char latro aduna di asang ba forest upami sing numsi bam tokro moi le tra ko le bi aro do re ba aduna no sai sum sami ma sawam ki mama da Old Testament da Quran loi idno le re Gita su ile re aduna di asu apaba gyan ki pukai ki yaw ba Quran da yaw ba Bible da yaw ba kitab ma do no na ning sing raga koi forest sik kan da ya re sine da maru ba pakati forest ka duis kana gi no ba ngase koi forest kan se ai se forest
mang tak khara thong lai se kage amarom de nga hojik si moi wan tawra mi sai ai yam sangoi ai loi sila dong don't worry ma si dingai ma sei yang kai taruk ka kunsi ki American Science Marine Biology samana man is war with nature mioi base mausa gi lairembi karama lairembi akoi bu yokpi ba thakpi ba konbi ba mausa gi lairembi su nature siga mioi bu ke lan songna kan songna re kari guma mioi bu na ngam batho de mioi bu tungi kunsi gi lambi leitre natra mi ko pudingi moi bu yan ba kakwa ko de uwasibu o puding si boxi natra yago bokpada doi nam sumdu gi kangton basa ma sema mani sibda ku kopin abga Islam satu satu ngai Kristen satu satu ngai Hindu satu kopin siamdro aduna bokpada si bau usi darkara yum sabagi waigera ku kangun sambi oidra madu me amdu khatmo baka da kari kari pige pamina sai koi ta tan pangre Hanak COVID na bada kwai effect of the scenery sikari karawai jaga ano. Hanak COVID na mi yam sinadro na bada yam wanadro idak yam thadri hingnam hona bada pandemic sida karam bahaksangi bodi da COVID na kwai na wan gewa. Usai panagam me kana bada lungs ta. Aduna hore sai se mausa lai mi magi tambak ni ba ahing bujiba sa nga including me ba koi yaw na koi mayang bi pore sa si lungs ne ba lungs si kari hai ba lungs wo koi lo na kari hai ge thabo mi aduna pore sa koi thabo mi ne ba thabo mi yaw na koi hingam ro aduna di mo kaya nan na ge ai amka ai da to ne hek panmum ga lai Faidi kalaba Kwakta faidi paisa paiba nupa ma si minute ma khaktung oxygen si pira roi seba hingmang madra India gi yam koi awang bok si dai le bhar ki khwai umang kohon bada number 1 si Nagaland na tare ani kilometer hin Manipur lai mai forest mut ki means lungs si lai ba covid na dam batu lungs ki problem di hospital hoji pa post-COVID lying draw in the line, for instance, in Manipur big states, tiny, very tiny, 1% की area for support of the South of India, की सरु चाम तो आमा भाव योग तो बंद मस्जिद की 400 square kilometer tourist मांग रहे अब तो ऐसी याम alarming हुए भाई याम कीनिंग आई तुझुंग आई हुए भाई वकालों ने मस्जिद ही ना नोट है ना कियान में वाला थे वो यान ना भाई आ रहा है कोई Usai Quran itu singo. Justification yang apa? Maram canu, meam yang mungkin sih saya kau kita kalau di laut saya. Aduna, polis yang uyan cat akan ber yang topa, ukra yang di, kau birthday yang tu tu terus kau birthday yang tu ni kau celebration nikah kira home celebration meam tu terus. Aduda, ai saya sudah gimana dah, mama sabu thalaga. Ma sabu care to haladi celebration hena ma pawai draw ma tungi masagi magi surun gi uzuna hai oxygen supply to roi draw aduna sadabini haiduna tung koi roi daba mioi babu support to roi daba akoi culture ne religion haiba phatta thau te ko sar ta ta natra auze ai ma sat kan da ma yong dre da maram koi second world war ki museum center am lai adu moi chana bi bhakta hoye kamai to ba balsar gumu cheyam phagadi fare phangradi uchek chamaga yankhai dagi ta na hatu ga wa da kirge moi festival se we are bright hunters ekoi di amna thauna laiba sadar mani hare no uchek chama yankhai hatu khore moi celebrate to ipai pu dagi koi legacy na la ya adu ba pha culture oidore bro moi chana bi dai blame tong jabana te usik mayam du rule me forest bu kana thage Kwakta ki kapnu thar mani forest hinbra koi buki sinau sin thar mai te thar bro
ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯊꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯋꯤꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯔꯦꯟꯒꯤ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯀꯣꯝ ꯀꯣꯝꯅ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯕꯗꯣ ꯀꯣꯔꯥꯟꯗ ꯄꯟꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯖꯤꯖꯁꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯐꯨꯜꯂꯒ ꯆꯥꯖꯕꯁꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈ꯭ರೆ ꯅꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯖꯇꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯅꯆꯥꯅ ꯍꯪꯉꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯥꯠꯅꯣ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯎꯔꯔꯣꯏ ꯀꯣꯛꯇꯥꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯎꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯪꯉꯛꯑꯕꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯂꯥ ꯑꯣꯜꯂꯛꯑꯕꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯅꯦꯕ ꯎꯔꯔꯣꯏꯕ ꯄꯥꯠꯇꯨ ꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯂꯨꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯕꯤꯛ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯃꯪ ꯀꯟꯕꯁꯨ ꯎꯃꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯗꯥ ꯅꯧꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤꯕꯅꯦ ꯁꯥꯟ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯥꯡꯕꯗ ꯋꯥꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯁꯪꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ